Hello loite ho na dam jingo hinam tuni hin Bollywood action movie Kill Kitty part 2 chu anasai ki taw hite pasal chapang athipa pasal pan lungnum mo ta avet lai ta achun ta asalin pa chu hongin pasal pa alu chu bang achun anata pi tai alang khana fani ahung ki mo in ama pa hen khaw ahin ki choya ko na chun rabi aki hen na langa chun ahung ki khai latan tulika te ni pa chan anungan hun a hi je in fani ahung chu ana he phahon poi hichpe ta chun fani train sunga chun ahung ki chom lut nin chem kon cho hin sa do ta na hi le numai nun jong pasal pan akiven na dinga api chem chu ana sa do tan a hi alang khana pasal chapang athipa a upa chun chem khana la in ata asalin pa chu ana suntan hicha chun tola ki jam pasal pa jong ahung ki thau do in ta asalin pa ta chun ana ki dal kin hon tai ama ni ki dal hon na pasal pan ata asalin pa a khut jong khana he bo pi a amai chang a khena ko na chun khat pa jong akimo tho do zo ta poi fanin a hin nei lu na lo dinga na mainon a chem choi fanin amu a chun na chem choi di poi tham khat be dat domen choi en tia a hin sei lai ta chun na mainu apan chabi khana hin le tha pi in zam ko min tin achanu ko ma chun a hin sei tai apa na hin pi chabi achun setter lok a hongta na hi le fanin a hong suboi hin hichi achun ama nun jong a chem choi chun akilam ta na hi le fani chu anasun khatai Baldev Singh hi fani in vo kita vo a akidal pi je achun achanu tulika anaki thu pi zo tapoi fani in Baldev Singh chu anatha hi pon alang khana nu mai nun jong satar a hon do achun anazam ta na hi le fani in jong anung a hin dalin hichi achun nu mai nu in jo pasal pa ahung na lang achun ahung jam tai pasal pa jong alang khat langa mi phalo ho ta chun akidal ofin chom khat zawa ata asalin pa to akidal kit na hun na chun upai ananei ta po ve hitia ata asalin pan pasal pa avo chu nu mai nun jong anamutan a hi nu mai nu nung langa fani ahung je achun nu mai nun jong a hin nei lu na lo dingin chem chu la do kita na hi le fanin nu mai nu koma nabui na hi pi ham ka vet danin nang hi army na hi pon army chu nanung langa mi ki dalpi pa kho a hi bove ama khun na hu do zo ding hinam tin ana dong tai numai nun a hin don bunin ama zaw hi zong le a kho poi tia chem choi a hin wat ki na chun numai a hi ze in bang ana war kha in a chem choi chu tola ana hi thlatan a hi tola chem hi sa numai nun a le la a fani a su na chun fani a hung lung hang che che in a chem choi chun numai nu oi pu ana sut pi ta na hi le alang khana amani chan pasal pan amu je achun tulika tin ahung peng tan a hi hichipe ta chun amrin anung langa ko na ata salin pan a khut na chun angong a hin che pi ta na hi le pasal pan nu mainu chama a oi pu asut pi uchu vetti lavin upai ananei tapoi hichi achun ata sa chunga kisu kha na dawlal ta in nu mainun pasal pa chu ana vetan a chemcho ya khat ve fani awat kin achun a oi akisu kha je in ima na bol thei ta pon a hi numainun pasal pa ko na avet lai ta achun anung langa ko na fani in chamachun a hin sunin chukit jongle chemin angong chu na sut pi in chem chu a peitan hichi zawachun trena ko na numainu chu ana son thlan a hi le tren chu min numainu chu ana tar khatan a hi Baldev Singh le Veres jong mi phalo ho chun anaman taw ve hichun fani na ta salin pa ko machun minit nga sunga hilaimon hi ida tha te te yo nga ye thilho zo si chu pek tu min kapa hoilai hitam kapa chu ga puin tin ata salin pa chu ana sol tai fani na seibe na a Baldev Singh te in ko jong ima ding o hi hin pui uvin tia asaya chun Baldev Singh chu ana sol ovin a in ko te mandinga chun ahung taw ve alang khana pasal pa thi milna ko na khu tham kha khana hin he na chun numai nu khona thima de du ko na alim amu achun pha chi sa 4th anniversary aman lai hun chu ahung ki mutai pasal pa le numai nu alanga kilungsi to hun a hi in sinahung ki hial ki na pasal pa numai nu khotlim thima de du amwa ko na chun along a hangin akoma mi phalo ho chu a hin von ahung ki dal ki taw ve
Hichi pe ta chu mi phalo ho mon chom choma achi pe no cho hi in pasal pa jong alung thim ake a apu nat wal je achun ahung lung hangin chema asut le asa to ke thon khat ho loi chu a hin that pan ta na hi le hichi amu a kun chun fani in rabi chu mun chom langa anakai lu ta na hi hichi flima mi ki tha dan ho hi ata to ki lo hle zengin hiti chun pasal pan jong mi phalo ho chu koima a hing hoi ta pui Chujawa pasal pan may chen mit na fire extinguisher ahin kichaya numaynu apa ho na langa ahong mi phalo hon amu uwachun kidang anasa uvin analungdong gamtaw ve mi phalo ho chu group chomchomin aki hom uvin hiji ho loi chu numaynu in kuti mandinga chi ho cho hiu ve hicha chun pasal pan koima hinghoi lovin chama choy chun alol a at pi asat pi asut pi ti ho anabolin anathat gamtai Pasal pa amrit mitha dan ho chu anasalhi azengin lunglei hlei zong a hle zenge Aban sina mi phalo be ni holoin train sunga kona lut na bolo be nga khum tu muwa kumding ati lai ta uwachun rabi kitipa chu be ni ko ma hungin angkal kapa thitai tin a coin anakap ta na hi Rabi apa chu film ki pat na langa pasal pan anatha masat pen chu a hitai Hichipe ta chun fani ahungin ahin kilhan pi ho koma Hichi komando pa hu sa hingap ngap ham ai ho mi aban banin ahin that gam tai Fani thu sei benin aza chun abona ti na chu ipi na sei na ham ai ho in sung khat ni hiu ve tin a sei ta na hi le fani in jiji a chu rabi zong hi ka hin hu do a hi tu ni bo si a imi ho na hin ngai lun ham tia ahin sei benin aza chun alung a hangin chema chun Fani lol a ding anatitan a hi Hichun benin fani koma ipidinga nunga anu chu na tha hamtin adong ta na hi le Fani na hindon bunin kay lasa dinga chi ka hipoi ama nu chu matna apa koma sumla ding ka ti a hi in chema choi a hin wa na ko na ka khot ka kisu kha hi in chiji a chu ka tha a hi tai benin a hin sei kinin namitha chu kuicha kuinaw a hi ne het momong hinam tin ana sei ta na hi le Anung huna ding rabi in uncle hichitrin sunga taw army te ni hi mo mi a hi hon poi commando a hi hone train sunga hen ki so le ki hoi do opon te tia a hen sai benin aza chun pamlangan au ma hi le na hoi do chom ding ham tin a hen dong tai Baldev Singh chanu na thaw a hitan tu hin ama pa chun ai ho hing hoi tapo vinte chije chun amho in ko pumpi koima hing hoi lova na tha ding o hi ati achun fani in beni koma Baldev Singh chu koiman na tha theilo ding o hi kathu sai hi phaten gelin ipathino Lakshmi akenga hung a hitai a in kute iman ova somtampi diman i boldingu chuzau ting le abonova i tha ding o hi tin a sei tai benin a hin sei kinin achutia hi le ai homi tampi i thi ding o hitai tia a hin sei chun fanin a hin don bunin achiba chu ka sei a hi athite in sunga chu ipithu na sei gon ham sumtam pi imu wa hi le athite in sunga chu tem khar khat ni pi dingo a hi ekisa to wa hi le ai ho ipiti i hin jing dingo ham athi zong a hing zong e dingo a hi tin a sei tai chipet ta hilai muna hung ho ko machun fani in commando pa chu biwana hilo ham tin adong tan alang khat langa chun pasal pan aloi pa chu ki thopin a hoi do na thai ding mon khat na chun sa atan a hi hilai mana chu pasal chapang athipa in ko tele Baldev Singh a hi in chupe na Baldev Singh jinun akoma ahana lam tin adong ta na hi le Baldev Singh chu anakap tan a hi Baldev chan ajinun amu achun ahin ging mo in tulika to nang nakilhan hilaw ham hoilaya hitam tia ahin do kinachun Baldev in hindon budin ichanu tulika athat no vintri na ko na ali alhataw vetia ahin se chun tulika anu api chule pasal pa jong lung na tain anakap taw ve numainu in kote aka pasal pa na ve zolo ze in ahong do ta na hile numainu ko ma anasay nanaw nu kahin hu do te ding a hi tia anasay chu ahin gyal do in tha ki pi be banga chun a tai Amrit lungnom mo ta lai ta achun train ko na inzo langa fani ahung ki khailut na khaw amua ko na chun ama panjong hichi khawa chu ki khaya train chunga kaldo ding atita na hile aloi pa vires ahungin
mi phalo ho chu ban station a kum ding wa hitai ipi na bol gun ham amrin in a hin don but in golpa ka chi te te anga ye tulika ko ma nanaw nu ka hin hu do ding a hi tia kan ki ha sel a hi in ama hu do zo hi jong le anaw nu be hi hu do eng kating mi phalo hon tulika naw nu a hi ti heule ana tha ding a hi tulika thagaw be ke pa na thai ding in hi chi hi gabol inge tin a hin sei tai hichun various in pasal pa koma achutia hi le apha e kai jong nang koma ka hung ding a hi tia hin se achun various yani ki ha su kha hle ji a mi to ki dal thei lo ding ji achun tulika a en ko te to nang ana ko min kai bo se ga ching ka te in ye hunen chi po te tin aloi pa ko ma chun a sei ki tai various in hin sei kin in ka chi thei hila ima ka ti poi tia a hin se achun pasal pan a hi poi golpa tulika to ka ki khan a hitan nang to avelin ka ki khan num kit poi hilai mon hin ana min mi phalo ho chu kumte te ding a hi in hi jong le am ho chunga phu kala ading ka tha gam ke ding a hi tin a sei tai alang khana fani ho loin mi tham ho ko ma commando pa chu en ku te koi to hungam tia ado uwa chama sut puma asu ki chat wa ngwa chun kuiman ka he e a hin ti ta poi achuti phanin fani ho loi ko ma phat man sa hi tin benin athil bol chu ananga asa atan a hi abana pasal pan thil khat na hol lai ta chun ama na langa mi them khat na hung pheu chu amu in am ho loi chu tha ding atita na hi le mi khat chun e tuwa nikisial sa uvin kai ho hung jam ka hi bo uve ti pha chun pasal pan jong am ho loi chu no menu anu la pa na langa chun ana soltan a hi wangin am ho la chun fani ho loi mi khat na je in pasal pa tu chun akidal hon tan hiti chun ana that do tai helaya chun mi phalo khat na jam do in fani ho ko ma chun a hung tan chama a hin sur kha ji uwa chun to la ki jamin fani ko ma commando pa chu nang thana hung a hitai tin a hin khu ana bai tai achuti pha nin thil so zo si chu fani ji a hi atiu vin alung han ji uwa chun group nia ki home ovin amho le amho anaki dal taw ve hichipe ta chun be ni namho loi chu hung khamin ipidinga hitia hi na moham tia ado achun mi atam zon trena ko na kakum thla num taw ve tin a hin sei taw vin a hi hichun benin amho loi ko ma tren chunga ko na hin kum thla chun a hing dinga na ki ge lo ham tin ana dong tai Baldev Singh Thakur train sunga ataw zia imacha bol thailo thanai lo tabanga a hi in train chunga ko na hin hung kum thle ai ho hi khat khana I hin tha ding a hi tia a hin sei zawa chun hakum thanom ho ko ma tua jong na kum thanom na lai o ham tia a hin do achun akicha je oven thip chana chun ana taw ve train chi them khat na hung o la chun pasal pan akisu kha na ho achun zu a thlai dan ta na hi le athi long ho chu them khat ana phadom tai hiti chon pasal pan train sunga mi phalo athi ho chu ana khain a khai zaba chun train ko na khawa pansan train chung langa chun ahung kal do ata na hi alang khana rabi in milam mo khat na hin puya tulika nu ho na langa ahung naw wachun ipiham khat na mutan uncle ti na kauta na hi le beni le fani jong ahung honin ipiham tin avetaw vin hi le amho mi ho mel sita aki thana ani ki khai chu amu uvin ati jagam taw ve hichi amu wachun mi phalo hon jong ke si na le ki cha nan adim jing taw vin ipidinga hichi train hi lut ani ki bol ham chukit jong le aki khai ho la a in ko te a zaw ji wachun mi phalo adang ho chu anakap taw vin a hi abana apasal pa amrit train chung langa ko na chun train window sung khana ahung lut din ama pa lunggel chu hi le mi phalo ho anung langa ge ma ban tha chai ding ti hi in hichipe ta chun amasanga mi phalo ni ana min amani jong chu mel sita in ana that do ki tan a hi pasal pa hung phein a chun nupi them khat to ki su to ovin hichi nupi nu chu inzo langa pasal chapang athipa anu chu ana hi in chukit jong le pasal chapang athipa upa chu tulika anu ho ko ma a hi achuti pha nin nupi nun pasal pa ko ma chapa nang imana ti lo ham ka chapa so hel am ti na dong ta na hi le pasal pa na hin don but in na chapa coach a3 a umin
ima ati poitia ahin se chun anu chu anakap tai hichipe ta chun mitham hola mi phalo la azaw network zembol pa chu ana umin pasalpa amrit chu lunglu ta in anaveta na hi hichun pasalpan mitham ho koma nunga chapang kumsom lali kumsom langa vel ho namu uvam tin ahana chungchang cha dong ta na hi le pasal khanin henge kamu a hi wangin mi phalo hon ko soma mitham them khat to man uvin achi taw ve tin a hin sei tai chuin pasal pan passenger ho koma hilai mun hi ni soong pi uvin ati in anung lang owa ko soma chun ana solta na hi le a jan chu amasanga mi phalo mi nin amu pha chun apeng honen ahung hon tan hicha chun pasal pa akiselin mi phalo te ni chu alol hon chama ana sut pi in ana tha do ki tai chuzawa pasal pa ko soma chi go na chun inzoa kisu utopi pasal chapang athipa te in ko mi thum chun naki thopio winge tin ahung taw ve hichun pasal pan am holoi koma mi phalo ho chan hi sei the a hi poi nang huwa dingin ki vendan ha in te atitai chu in nupi khat nun pasal pa koma henge kai hon jong hiti chun kana gyal naw ve hi jong le nang inzo langa pana chun nanaki thopi tale kachapa jong ki hu do dinga hitai tia a hin sei lai ta chun mi phalo pa jong chu mi thlam danin akisein kai kata asan ne ve he uvin kai jong ka hung phat chomai the a hi tia a hin sei pha chun pasal pa jong ananom tai chom khat zo le train station chom hin pha ding pha no wachun tulika apa in pon se them khat chu thawa chap danin mai a hal ta na hi le train station a hin jot pa nawwa mi khanin hi chithil so chu amu ji in control room langa thu ana pita na hi achuti phanin thil so imacha he phalo train sung langa to official khat chu station a kona phone hin bol ovin train a mai akong tai ti na hin sei pi taw ve train sunga chu police ni jong a hi in amani de chun officer pa train sung langa ahung phainaw wachun mi phalo ho le veres ho chan chu abonin ahung mudo taw vin a hi room abana chu beni holoi a hi in hi che chun benin ata selen pa koma thilho chu langa hin join ati in pasalpa amrit na langa chun ana sol tai fani nang chin lang aban room a hin baldev singh na mu na that to pe pein rabi nangin emergency handbrake chu kai hlan ati achun train jong chu ol cha chan achi tan mi phalo them khat chu train chunga kona anakum lataw ve hichipe ta chun security tenin mai thala hin kap ta na hi le mi phalo ho zo si jong chu aki khal thang taw vin alang khana fani chom khat na ki sial zawa chun train nung chu hin dal kinin ahung ki khai do ki ta na hi hichun benin ahin ki thon pi ho koma ithil bol ho zo siu police hot na he taw ve train hi ki kham thei ta pontin aban station a police hon ininga dingo a hi tin a sei tai alang khana pasal pan mi phalo ho ahin gem na achun masanga mi ni anaumin amani jong chu na sata in ana tha do ki ta na hi le chipe ta achun ata salen pa chu ahung kinin amani jong avelin ana ki tham to kin hon tai amani akidal hona chun khatpa ata sa li zap se in pasal pan ana zo pon amrit chu mi phalo pan tha ding ati je chun train ko na tol ta chun anam be ta na hi le anung langa pasal chapang athipa anu chun hockey stick a alu a hin je pi in a hi wanga chun ta salin pa chu imacha anati chumpoi amrit in ta salin pa apa anatha je a chu lunghang tan hidana hi in hichipe na anung langa nupi tenin hockey stick a hin jep man wanga chun ana phachom tapoi achuti phanin mi phalo la azaw mi thamda na ki saipan ase chachoya chun ta silen pa chu ana jep ta na hi le pasal pa chu a hin tha do tan a hi ta salin pa lu chunga chun se cha chu abong dan tan achuti wanga ama pa hung din do kin a chun nupi khanon hockey stick a se cha abong dan avel vela a jep lu na chun mi phalo pa anathi in mel sita chun anathat taw ve nupi khat nu chapa anatha pi si ova phula atabang lungna ta hitia chu amani jong ana hun a hitai aban sina beni holoi ahung kimukinin pasal khanin beni koma ata asalen pa thitai ti thu a hin sei azau wachun amho jong ati jagam taw vin uncle train chunga konin kumthla taw te tin ana sei taw vin beni wang ana nom pon
achu ti pha nin amho jong amrit nalanga chun ahung phei taw ve beni ho loi hung naw wachun aban ruma lai ho zo si chu anmit tan hi chi hi pasal pan abol thu a hi alang khana ahana aman ho le ahana chu apa ho to chun aga kisu to tawvin security hon mi phalo ho chu mai thala anaka bli taw ve Vires zong akisu kha awangin mi phalo ho chu kidal pi te ding atia hung din do achun akisu kha na dawlal ziin akile jam kit dai hichipe ta chun fani gitipa zong hilai mun chu ahung thlungin security khat pa chu chema alu ana sat pi in ana that do tan a hi mi phalo ho chu ahung be ovin police ahing khat pa chu amai thal ana la pi ovin ana that do kit taw ve Chuzawa fani in tulika atha dan ho chu apa Baldev Singh ko machun asai tan Baldev Singh ko ma ahana a amua ko na chun tulika nawnu a hi di chu fanin ana hetai ahana hin a unu thi ana he lo a hi in hiji thu aza do ako na chun amanu jong ana kaptan a hi alang khana bini holoi munjing la a ahung naw wachun pasalpa amrit athita banga chun ana umin benin ako mahin pha chun chema a oi ana sut pi tan beni wang ana thinai poi chipe ta mi phalo la azaw mi thamdana ki seipan nikitho piu ventia hung pe na pasalpan avet lai ta chun a het lo ka in anung langa ko na alu a hin je pi nova pasalpa athimilin to la ahlutai alang khana mi tham hole ahana teni pa cha ahu do ding om tapon hichi achun veres ahung ding do in fani chu ana tingtan a hi hichun fanin noisi ta in veres koma he sipai neo kichip na doli tal de du hitia ahin seiza wachun cham ahin kichoin veres chu ahin nai lut tai chu in veres in mi phalo ho mai thal choi khat cho ala api in akap ta na hi le fani hialin midang khat zo anakap khatan a hi hichun fani zong ahung lung hangin chem kona chun veres aleng ko chu ana sat pi tai chuzawa fani in chem kona chun veres a op chu ana sut pi in veres zong aki ha tom wanga chun ata asa ki su kha je in ana ha cha theipon hiti chun ama zong ahin khu ana beitan a hi hichipe ta chun amrit zong aman uvin ahin pui taw ve hichun fanin ami ho koma hichipa chu phaten manin atin pasalpa amrit koma noisi ta in naloi pa rembo tabanga achanga anakha sa aji achu kaiman ka khut ta kana tha do a hitai naloi pa ka tha dan jong chu anala nal a hi ka tha masangin amin kana dong man tapoi amini peham soldier sipei pu nei don bun intia seiwanga chun pasalpan ana don but tapon aloi pa thilong cha ve in anakap ta na hi chom khat zawa beni holoi jong hilai mun cho hung hlung ovin Baldev Singh a hin na lai je achun fani koma tu chan gya Baldev Singh na tha lo lai hamtia athat dinga hung na achun fanin beni chu ana kham tai Baldev Singh chu mana sumtam pi demanding fani lunggel hi in beni chun Baldev Singh tha te ding atia amani lunggel akiba lo pha chun amani jong ani ki no to hun tai hichipe ta chun amat pau amrit na lung hangin ading do tan aman pa chu ana that do tan a hi achuti phanin benin pasal pa chu a hin ai lu ta na hi le pasal pan jong chemin a oi pu ta chu ana sut pi tan akama jong chun zu ana thlaidanin mei a hal dana ko na chun beni alu main anaka in mel sita chun ana thitai amrin in mi phalo ho ban bana a hin than a chun mi ni mi thombo ana tan amho loi jong chu ki cha je uvin trena ko na chun aki chom thataw ve tren jong chu a hat wal se in aki chom hlo zo si chu koima a hing ana povin a hi tren chunga chun pasalpa amrit le fani bo chu a hitan hichi hi last fight heading a hitai hichun fani in amrit koma kon hitia himi atha ji ham kin nang ho mi li bo ka tha a hi in nangin kai ho mi som li wal na tha a hitai kin nang ho mi ka tha zat ni le thoma tam zama nangin mi na tha a hi in nang hi mi hu do apang na hi poi nang hi thila tabang monster na hi bovetia avia vela a hin se chun pasal pa hung lunghang do tan amani akidal na huna chun fani hi kidal dan them khana thip se in acham choy chun pasal pa oi ni vei thum vei langa na sut pi tan a hi
pasal pa oi pu ni vei thum vei lang chema ana sut pi je achun pasal pa alal he jing tan tha ana nei tapui chuin fani in amrit koma tua nang ka bol na tabanga hi na dong manu na lungsit nu jong ka bol a hi nangin jong namu hi lo ham athi ko na adolal dan ho le ha asa dan ho nangin jong namu a hi tia numai nu athi chungchang ho fanin a hin se chun pasal pa hung lunghang che che jengin si cha a choi chun fani akyang ana je pi tan chujawa a oi pu chu se chalina chun ni vei thum vei lang a je pi kinin hi cha chun numai nu a hin gyal do tan along nat be se je chun fani amai chu li ve nga ve lang ana khat pi in ana that do tan a hi cham khat zawin a to naw train jong station chu ahung hlung tan sipai tampi jong ahung taw ve hi cha chun pasal pan keng ki bai dat nin tulika naw nu ahana kom langa chen ahungin amani jong aki koi hunin ana kam hun tan a hi hi chi zawa chun pasal pa jong ha sata in train chunga ko na chun ahung kum hlatai pasal pa train station a ato na ako machun numai nu tulika ato tabangin ahin he in numai nun avelin amrit ko machun nang koma umding ka tia hi le ka thi te te ngai ham ke hi nang tabaw ka hin no me captain rathor tin ahin sain film jong chu hi chan hin anaki chai tai hitichun Kill Kitty Bollywood action thriller movie 2023 kuma ki release part 2 in sei na wachun thusim hi chan hin anaki chai tai thusim isei sungwa isei hilu isei wala o ma hi le anaki hethiam to ni ki ngai dam to cheu hitin hiche film hi nangin jong anavela chun nom na sa mama ding a hi hiti ho tabang thusim ngai nom owa hi le subscribe bolo la han subscribe ana bolo hitin like share comment jong ana bol cheu hite chukit jong le thusim ki upload ho hi ni gu ma hong hlin teng le hype kiti hu ana bol jiu hite abana thusim ngai ta ta hin sei ding ho hi kum tha lang hung hi ding a hitan kum tha lang le thusim ngai ta to ki mu to masang ovin anadam sia sia lo hitin hiche thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mang pha